Zaburi ijana na mirongo ibiri na gatatu. Okay, dusomera ku murongo wonyene wa gatatu wonyene. Utugirire ikigongwe Uhoraho we, utugirire ikigongwe kuko dutuhiwe cyane n'agakengegwe. Amen, 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 haleluya, amen.
wavuze ugiye kugira neza ishengero ryawe hari imitego uteguye ariko ya mbere mani ubatabare ntibakore icyaha ubarinde icyaha n'igisa n'icyaha amaraso yawe abeza amaraso yawe atunganye amaraso yawe bakoreka mana ndagushimiye ndagukengurukiye kubagirira imbabazi amaraso yawe abeza turagushimiye kubesheje muri byose imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro n'imigisha bisubire kubana nabo mu izina rya Yesu amen. Ndiko ndasenga ndabasabira imbabazi ndabonye ibintu bitumuka